Ustanova kulture Parobrod i kreativna agencija Meken u okviru projekta Parobrodiranje organizovali su izložbu pod nazivom Slobodnim stilom. Ova prodajna izložba bila je humanitarnog karaktera, sav prikupljen novac namenjen je udruženju Beli štab, kojima bi taj novac pomogao pri kupovini psa vodiča za slepe i slabovide. Kada grafički dizajneri u svojoj firmi dobiju malo slobode u toku radnog vremena, izgleda da postaju kreativniji, maštovitiji i rasterećeniji. Da je tako, pokazali su kreativni ljudi iz Mekena zajedno sa ljudima iz Ustanove kulture Parobrod. Sve više mladih, vrednih umetnika se mogu naći u kancelarijama kreativnih advertising agencija. Obično i nažalost agencije to previđaju kao činjenicu, ali beogradski Meken je to primetio kao veliki potencijal i zbog toga je odlučio da podrži te umetnike. Pored slobodnog vremena, poželjno je da dobiju i teme koje će im biti inspiracije kada u buduće rade ovakve stvari. Vrlo nam značajno, pogotovo što svi to sve vreme imamo na umu, a nekako vrlo lako se olenjimo i zbog toga nam treba neki konkretan povod. Tako da u tom smislu je ovo bilo u pravom trenutku prava stvar. Ovu izložbu možete pogledati do nedelje, bez obzira na to što su svi radovi rasprodati već prvog dana. Sav prikupljen novac od prodatih radova ide na račun udruženja Beli štab za kupovinu psa vodiča za slepe i slabovide.